Habawan ra ek motion banyatai ha kasngi baar jong dorbar tlang jong yang dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka arpoi tri uno pra arja arpulai halor ka kom tri kam ke executive committee bamenta na kalyang ba Tita Starwal Khan u MDC ka UDP na sora bat unoy alam kalyang persya ula penpau ya ka jing sngokhya halor ka jingkran u ba penya sings iem u chief executive member u bala ong ba licenam ka jing tri kam ke executive committee borim kim shem ladon kinu ki kam henrei ha ka executive committee bamenta bon ki kam la ban pendap nalor ki weki mat uba Tita Starwal Khan ula penpau bagi pat ba ki kol marjing mut la ka election MDC kan long ne em namar ka jingdon ka delimitation committee uba tenuel dekar MDC ke UDP nasyala habaya syem mentah kani ke motion ula ong ba uba penya sings iem udon lang ha ka executive committee barim pat ban syukenno kam ya hap satya nakal yang ba jambor war MDC ke UDP na mau that raisan ulo ong bo kwa jing sha helor ka jing khandra trading license na kinong khayi bar jalla haupot usam ka KHEDC haba jubab uba penya sings e Maria sedang ulo pensai baka jigmi haki lat pathai kubor ka long khongpong ya ka ba ulo kran bat kan tho bo ba Tita Starwal Khan dan hakapor ba menjur ya ka resolution ban penkelai ka presidential order khat khandai spa sanpo men ha ka arpo tarik uno pra arjar arpulai kani ka statement jong siap kami benar kapor baik keren abang juara resolution kebiade bandawa penkelai ya constitution dari kata presidential order agak jing sisya ila dai ban kemen bangi nak yang ente ina ai ke jing kersian ke berkurang ya gani resolution Bahan kanung berukum bahkan ni ke arais ini, bayong pi license steng kami misan menai oleh putih. So ngai ya kata ban cuba ngampuak ban pingsan kata license steng. Retang kendiat nama zat bakal ami ko house. Deputy Chairman sir, tak mensim ke pasal dia. Aku akan berkenal ya daya. Nak statement keba ni ada jingkeli keluara dan member sudah turun namun hasil. Nak ikatlah teli ibil ibalapas hakan ika house hakan tem kesungi. Santeli nilayo aset. Namar mau lajit ini kinong hikmat pandai kinong kawan. Kinong kawan. Lada bila on balane pun ki ATA. Nasi buat abang kelitang tau. Karena telibian kita yosan. Hidon naga sorga. Hidon naga bon. Hidon naga lenti ke balapan penkloy pas sikian. Markan mau pak unung geli. Tak nu ke development kita. Ngidon hangi kum kinong kawan. Ngilawara ekalan bil. Ngilawara ngilayo asen ya ke solid waste management bil. Kebapilai keleng-keleng mentah. Banyak air drop kinyut. Keren ni solid waste management bill act amendment ni ke market act ke village development council act ke ministry hadu mentah ke pressure ke kita lagi di KAA ibangi gila oh, inisiatif hilang siap. Kumentan hilang yang keren. Inisiatif penwarna yang katakan aban hamuk Delhi, shift yang ke office, siap tas kowe ke location. Kibun inisiatif. Mereka ni terlibat hilang pendek. Aku aban keren yang ke jing ek. Ngasuk tu ke jing ek. Kamde ke jing ek ke petang mentah. Mereka ke jing ek ke belakang siap. Laksan menang. Ngitlam yo yang ke 15 finance
grant. Kadao pangimpat pendem ya ka ay ka ka ministry ka kwa yang iban na. Habede ba kanika pending issue. Habede ba ka 15 finance grant. Kat kung kajingtip ko nga. Idan kat to kanitali idaw ibala pensakut ya kanika 15 finance. Pilapan yung scheme nang ini. Dagan siki ka jongki na kaisi. Laong ini MBC paro bangin submit yung scheme. Onday tang bagipan yung list yung scheme. Ano pilapan ro yung application lang ito gisno. Pilapan ro yung resolution. Kami kababuo sing ingin na. But you see yang bedan-bedan ulah depan mana hatilat na kay subuan. Bangi tang lai benai iwan ra aspak lor. Kilai sem ten ora ano. Bagani ka aspak lor kala sawah pero kowe ka. Apa ro? At pendai pelintos. Ipai ba ti bo sing kali. Sino ka tangas? Itu ibang panig resolution. Panig resolution. Ano resolution na standard to kanila po yung scheme. Nagjubato mo nila. Nataray kanina din kamde ka sa padunga. Nataray chong baro MBC ba doon. Kuntup na kaliang siya, kuntup na kaliang siya. Namar nila ada fan din natin. Kila expect, kila kami lanti. Tanda isuko kadon kajing Bagai kata kajing aku akan share berarti yang ni. Lese nama pangai iba hadu mentah keempat poin solution. Kan kebang geli di ong dang le, dang penbiang, dang upload di Steam, apa tadi. Kau ke banding kong ke lalap naga ministry kelong ka payment under the 15 Finance Commission are yet to be implemented through PFMS. Ini ke PFMS account. Atau kalau penyanyi lale ni. Kayak ke PFMS. Kani ke payment online. Haka baga ministry tu kahapan monitor. Ya kajing siu, ya kisi. Lengba kani ke online payment. Hatu nakalian ke isi ngiladap na yan. Di district council kila pendap na yan. Ya ka audit online. Katkung ka igram Swaraj for online auditing of funds under the 15 Finance Commission. Namar nakalian ka ministry ko, this is mandatory requirement under the 15 Finance Commission as funds will not be released from 24 onwards in case of failure to comply. Kata ka ba ka ministry ka lang? Hato kata ngilalen. Ki EDC, the District Council, have not been able to upload their village action plans in the eGram Swaraj portal as the list of villages under their jurisdiction is not reflected in the portal. Kami ketika kawin di kecing kabang siya. Ngamtip na kalian ka isi kila ada penbiang na emin. Na kalian ka ministry koong, the matter has been taken up with the SRES as informed in the meeting with the CNRD department. However, the matter has not been resolved till date. Lada kani kajing ada mentah palak penbiang. Ngasno ba hakabede hibat ka ni ka fund ka pangini ba diyo inum la.
Ashwa ya ba ngan syaweng lu CM ngala ya lelang bat CM mata banyak kedua ya joint secretary jong ke ministry tang si tayo suamangan ino ko CM ya lelang banyak kedua ya joint secretary banyak kalian jompi ke ministry kila om pakai sampai diberi penuan training banai training ni Bat kila lelo ya kata. Matarai hada artinya berarti dari pusat kembang. Mentaus. Denre ngasutu bahan tu menta ketiga kampatnya. Nanda haga cingin dai bagi urban area. Kung ka Shillong. Mo kanino ka digaway ka menta kapag hihapan ba. Namar ba ka Shillong town. Come reflect Haka taka local government directory ke LGD tu pasti. Tinada kam reflect haka LGD. Kini kisnong di bahasa ko sol. Kinum yo ya kali awal. Ya patut hai kata. Kinum ha pilada kin reflect haka di LGD. Tigi babun kisnong dijungi ko sol kindu. Tikelum lengkot Nasuku apa tentu ya keisi bansim kialo namar bayo lap bawan ke election yang skim tiba ngelakulan yang skim tiba ngilang ong yang beneficiaries dari kisnom ngilang apa ni constitution gibyo kan long ke top kan long ke pau top apa bagi kulangan hakmat jauh di depan. Agapor ba jing song suki jung akap CM nay ibabun di statement kami ay kadilang bai deputy CM badai CM mata. Itu por. Te ban question lane ban bu ya kata question man ban hila is nam siteng lale ayu bani medas barai ka ay ka bangilale. Oh nya menjur kata balai Islam sidang lale ayu definit hak jubah hi kata balai Islam sidang nama dia bertalang ka isi ka degi jongpi ru kam degi jogi den rai kita ki sampanai di lale ayu to jese mata resmi lale ka question ka banga Bangra ada question arti question di babi na resmi jadi question ki jonga kelapa untuk ba bila examen de ya kajing examen tu lah examen. Denrai ke bagi kuapat, mengelola orang tak treatment ni jadi bagi langkah. Denrai hendak menkoi, bansuk ai dalam examen men orang gila job, lain bagi achievement dijungi, kita tangan sengau bah piala paklan. Nanti aku kalau menin haka statement ke bagi ini kalian tu CM haka council ni, menin aku house ni. Ila orang berdungin yang kelet, ini abu yang lama jadi, dia kerja penriu sakman. Desang beli kita yang mengajar kumu MDC, berbor yang don yang tak kerja senyau, baik kerja penriu yang bu sakman, yang lama yang bu sedih. Denrainya ini berkata kerja grand part, kata kerja grand, ada kata statement BCM yang bagi lama yang bu sedih yang kerja penriu sakman. Ngai iku batenteng kapaklan ni kajing wanra ay gini ki kajing penolong yang itu ki special station kajing wanra ay gini ki bill lagi por ki lengkot kapag ay langsung lagi position yang ki dia kata pindah study baginda kodi kajing bill seperti wanra kapan arbatin hai ni kapan ihi ba kadon kata kejing ong ba kalama syahmat kejing beri sedih mendai makan domer kata ngini try lang abaro dia ngini try lang denrai di isu bukan rakum gini ngi kumba kalong butati nang kalong buta balik sudah lendet ini balik nya lendet ini ni borobor ni bahaji tem ni belakang profile abang isi ni gino isu bukan kami kejing beri hamla ma bonra ay gino bil ni ay ka por ka pakalui gino isi abag wanra ay gino bil
Ibas neo kung ka issue ng nakajay penri. Iju ay ka po ka kendu ja bro ke members. Lalu pada nak yang siya 10 years siya. Bagniyo ka dia ko deep pat pemenra ay ginu ni jing ay jimut ni ka bensen. Halori betul ibe. Dengan rai kung bakalong mentat tangai ini isi. Ah ni ka isi ko mentat. Hai ni po basan menai. Timi ini di jinggia ki compare, ki kampala. Di balai ka long tunni. Di kanit teng ka peti kung bangalaong mentat. Kung bangalaong mentat. I kung bakalama ka bisa kaman. Jadi berdiri sedih. Nama rumah kor pelajar boy siapa kun. Begini biang sopai ka. Nga wa ya kaban yo ya ka jiksha. Ya ka wi ka benta ka ba ngiyu i. Marsan stang. Katto ka ne benai. Baka isi ka balaya ka thamai. Kala shim ya ka jing sencha. Hangni ya council. Kwa ya kaban syai ha ka bidai. Ban karukom panlik kendra trading license nagi niki non tribal ki bawande ya ka khayi ka patang ya ka business hapo ka jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Oi kani kadai ka ai ni ka aks jong ka district council lengba ka trading by non-tribal acts. Kabangi hap, kabangi day ban pentray ka na kabenta ban control ya ka khayi ka patang kerpang hagabiday na kabenta kibar jela lani ki non-tribal. Mr. Nominated Chairman Sir, Marsin Shinti kene ka isi ka bementa ngayu iba nadu siam badan buram jumi ki IM bat ki MDC ki badan hakal yang sensya ki lalai ya gaban kendra trading license nadu ichamati syarat marwat selain kera bagi wiki juta. Tikani kapan perkat, bat kapan bu jingkeli bagi ka authority usiam kiam bat ki MDC. Kumno daladihi ki hapan lekian. Ha kidukan bala operate ya ke business dagi barjela bangkeli ya ke trading license lagi lale LM ya ke trading license ke jingli menta galong syai ki enforcement ki police enforcement jong ka district council ke jongi kala de bantung ya ki police enforcement na kabenta ba kin operate ya kinu ki ba ka isi ka direct ya ki ba kin le ya ki bedai na kabenta ki kam jong ka council ba kam tam e ga bedai na kabenta kini ka trading license tinrai kalalong ka jing kabom i yahab banong bagi IM jungi usiam bagi MDC kele yang akmat jung kidukan di sana jung barjela banlek keli trading license lada dan kam ya kabagum kata gidei ki authority bala penkokbo bangkhat ya ki rangba shnong bangkhat ya ki kli nong senjar jung ki hima ki ilaka naga benta banyakran banyatai ban kontrol hakabedai bat kene kajing omle trading license lane kajing khandra trading license hakabedai bat ka khayi ka patang apo kene ka jurisdiction ka jumi lengba ki non tribal kata kadai ka bangi kwa badyo ya kajing shai namar ba ngiu ba kam dei
ke kamram ban ong ba ki authority kinle ya ke kam jong ista jong office kene ke kam jong ki police enforcement jongi ka district council ba kinyo ya ke direction ru na kalian jong ki iam ki bapet ba kumju na kalian executive committee kata ke de wei bat ka ba ampat ka bang gua ya ka ban yo ya ke jinsai ke de por ka de bat kan ni ka mat kalong ba kini ki kindet to yo ni ya ka statement ka ba na kalian jong usiam badan buram jongi ula kran ula ai ka statement ha ka bade ka dei ba jing penlong ya ka monolith festival long ban penlong ya ka monolith festival ka isi kala rai ban penlong ha upnai rempang kesna parajara usa dengan tip kani ngayui ba ka jingkran jong usi am kalong ba ka isi kala rai ban penlong ya ka monolith festival rempang jong kesna parajara udai upnai upangin apan terkre dengan yang sekali ke monolith festival dengan yang berkre ya ke election kata kene kaba ngidan kam banyo ik jinsai namario se kansa pensutu bakla yaki pakwa kijo Mr. Chairman sir kwa ban slow di kapor bana kadiak i LO ila pau haswa ban sedang ban keren ya kini ka motion ila mau ya ke headlines ke bami mene apa ka tu kini ki print media ya kabala om basan nai ila le AA but license shiteng ila le ayu katung ka jik pau ka jogi kalong khombong na ke bang keren mene namar ma iru imran ako iya ko pass resolution te nga sobat ng ba ladai agenda ila don lang bat ni menen in suku ke jimut jong kata ka san manai ila le but rice nam shitay ila le kamut nga kanho ikikam kiba yadai ba isi ke bladan namang yadan lang but pun kumalapan pau iki bills ki act ki bangilayo jimut jur bangian lang Henry kabangakwa pansya ni kapor ba ke jimpu menin kabangakren kablami headlines ne kalong baitira ik resolution bangira ik resolution na kala isi menin official resolution banam itu ban penpau ik sarkar jela ban kendu ya sarkar india banwara amendment ya ke constitution order 1950 bede presidential order Panang kentup no kita kirulum hapo kibadan hapo mekrya jungi kum kita kirulum kibangin yo pan ai kibha lokher ki kum yo dan mengi namar pana kalyang jungi kum kajak kendriu kasi ide kajak kendriu dulu yo ST pakladan hak ST les ke jungi pada ngipat ile chikwe pat kijela ngimsya kentup yangi kum kita ki ST hak kita kijela Tingi sudai ban yada ki brio lejo ban penim ki brio lejo ni sudai ban marra ki official resolution teh re menit pat ki penpau ba kajing mu jong iru imut warra hingga private members resolution hari ini ba kajing yo pentin jaka jogi brio ki banabar ki belong ki rulum hakime pat ki jelan re hanir namala kentup rulum lang yaki Namar takada kiyo bentin jaka berlaku tibru ingi syakita ki jaka kum syabilang kata syikiwe ki jaka kum kamrat marwet kana para kiwe dan reina kalian jungi niong ba hagi lais na shiteng pila jupoy na hagi tu ki jaka kumusi am ni ko ka komiti pemerintah ngikit kya banle sigi border area mengi ka jinge jungkinong susnong hak ini jaka kemudian hak hapul warga asam. Ilet siapa blok tu, banyak kendu bagi pipa senang jungi situ. Bansutu kajing kebagi kendu kenang bamangi. Sekap pun kabor kebangila singi maung sibun.
tangkat kum ka board la ai board ng mga 6 schedule ng mga district council ngila kanya kran ni state government ngila ban ai ki jinga kan pam kat kum ki an ki bangi don bangi kum juru ngila le siya piling kata ban siya piling kata ru ngila le ban ngila I ka jinglong jingman hakabede kum no bagi bai par ki jagan riu ki yo ban thiet la ne ban shim yaki khndo ki siap jumi te yakani ngakran habede makata kata kabami headline mende nomor ba imdan nomor takadaw try ba ila sutu pakla ban petang ya heading jongka kubor te to kamlele te renga so ban an kublei pat I nomor iwanra emotion kabade ha banyatai bade ha banyakret nomor ngidon kum ha ka council nakamta ke interest jongka ri khasi brokawe kajat ri khasi brokawe kamde ngidon ha ka isi namta ke interest jongi ibadan ha isi kamde ngidon hangi namta ke interest jong bobon balang te habai dei pat bat kini ki jing e kumbala penpau jing yo thit jakai kami pakai jak beliau ni juga shong ni juga keren nak support ringkat pakai ilaka department ringkat pakalan hadin belayo ekalan ai bakum no ngin streamline ka kupom terekam nadu ki it ki hima ki sim ki ringdo wahadada ki sedaship pansunku ya kerupom bat kendo bat siap katum ketika ak kabiladon but isoban pendibru bahakayin ba nakan yang jungi mentang ngiladon ka order syabaro kihima haba kimut pandi kanu kajaka hima lene kajaka rai shikiwei pat kibreu kimla ban yadi yakin klem ka jigbet jongka council kaniru kadekawei ka badan kamha yang kabangin ha ban klan ban berhenti ha yang berkontrekam ki hima irai kenapa ketika land alienation ini katakan jing kenriak ini kejaka bat jing du ha juki bre juki kanam jabat yang penting kebaruan te nakaliang jungi isoban penpau bakat bala ina persyang wat tang haipor balingkot pengidang yo ban yetre te hakabidei bat ke 15 finance commission grant ngisutu banakaliang di CM baremdu ila persyang kat bala kapor ke jungi Andre lakat tu kat nisnam iklem yo grant show te kadai house nam arja khat khandai ko balong CM iba tinwal khat nabat ye kakam deputy CM ku charge finance but nanu arja khat riu khat nyo khat praru khat khandai haka isi kabarim por ngiken mawi I late chasila bayakan ika kam kubulsin ila shifti na kadang jumi bakumno ba karukawwan ya kifan na po Delhi kanlong kaberhenti dan kajing penbet penbiak I kubul ki kam hanne po council dena kadang jumi ngisutu ba hadir ka arja khandai kelawan saka covid arja atau bajan baro sisnam kam dadan syu kata kajia yo berterekam hakul ko mobiang te haka inisiatif kaba laya persyang kum ka team hatu kapor layo ban penpoi ya ka fund naka 15 finance commission haka antai grant arja atau arway kablong arpo kror saukinyo lak sanpo haja nagatai first installment haka jong arja arway arpo kror saukinyo lak sanpo haja but nakamtaka antai jong ka second installment jong arja arway but ka tai second installment jong arja arway kabalong ni arpo kror tam but arpo kror tam nanta ka tai first installment jong arja arway arpo khatra kror kinetang kini ki bangidang yo hakit islam nakamtaka fund bangin rekam yaki development activities ki jongi hakit konstitusi repair te nisuko hoy hadir maka Ministry of Panchayati Raj kala take away naka nodal agency la no ban approve ye ka file jong ki development scheme jungi jong ki autonomous district council but ki rural local bodies hapo kali india ni berkawe shwa maka finance ministry na Delhi kan sanction ye scheme jungi kala wanra ru kala adopt ru ye kawe ka system bagi khot ka igram swaraj portal
But hak ni ka Igram Swaraj Portal ketika inisiatif jong Prime Minister Modi baru kenlong digital but kenlong online kirupang terekam. Nanu ki office ki balit, hamtam ki office sarkar, hadu ki ba he the central government kenlong online but transparent. Kata di kejungfu kebangiru ni pediang ya kini. Hoi lakan pau bah ka PMFS payment system kadon lang hapok ketika Igram Swaraj Portal haka guidelines te hindrai balai bangimla syu berperekam ya ka PMFS payment system. Namar kini ki skim melayu sanction na du sistem arja arpuway baru ki MDC ki ladapan ai ki beneficiaries ladapan ai ki school ki dong ki shnong baru ban ka payment ru ladap manually banle kani te mentala lagi buat ya kani ya ki skim ki ladap kan bu jing ya ka council na sio online syu haba ka payment ladap sio manual ya ki beneficiaries. Teman terkadang nak yang tungi Hamas cinti yang kini kekam Mr. Deputy Chairman sa kat sau tarik Julai lalu ya baru lain tinggi EDCs but nilai lang syadeli but don ke joint meeting but the Ministry of MOPR but ilapha ke joint petition but one I yang kata ke training kenapa kiwik kamru kenemput but yang kini shithi kumachu pentip shapi nila tho kumne kakas to the Joint Secretary Ministry Panchayati Raj Government of India subject request to organize a training program on Igram Swaraj Portal for KHDC Government of Meghalaya but kiwik District Council bangilai sign note barok lightly but ka office kopiru kadan hapok ka office kejungi hadir kini kisawan kini na ministry berpenbet bandan lang kajing ya penbet lang batni bat kajisi au bunai September hamni po shilong hakajing shisha ki ko ale chabaro lightly ki disease rei la ajimut yaki ba kanam dei ka masuk ba kinlet chabaro tingila wan lang baro hakajing kajaka berpendep kini ke trainings te hadir tu kini ke trainings lu kadan lang kasi RD department kabu jing nanta bagi don ki katu kat ni teli gishnong ki bampau hakanika system khamdam gishnong ki bahasol kimpau hakanika system nama kanika scheme ka guidelines ka long way nakamta ki rural local bodies te teng ki shnong ki bahap ki urban areas kampau tenaman terkata kremshong type labut pun teli ki meetings ki bangila long hakajingalam jong ke DCA department ban khot yang baru lain teli ki EDCs penbet ke ni kap ban dangshen Mr. Deputy Chairman nak yang jungiru ngila hak yang menta kawai ka shithi dangshen ban exam no yang kini ki scheme by day ban arjat arpuway first installment jong type grant bangila yo ban exam no banang penlungshu hapo kaneka PMFS payment system nama lada ipha ban insist pe ingi ban pendrung kemun ilapo jing nama lada pensiu ki payment manually de but so tena perspektif dia kaya banyak yang ka Ministry of Panchayati Raj kelapan tak kini latest ki bangimpat yo kini sanction mereka beladon haka statement of account budget naka central government ban ai ini teya kati kilo ong ban habya ka company ke PMFS ban ni menjur kata ban ini trailang pak ministry te kumbang iyo jingtip Mr. Deputy Chairman sa hoy ila persyang ibor balingkot ban habya day ka state government habya day ka central government hapo ini san panai kamne ko busuk Perpenwani kibriyo na ministry siya ni pangingintay kamday masuk Henry ngi traditional ng takabit kamyan jong baro lang kung kayin patuju panwara development karoy kapal siya ki constituency baro kibadan hapo food subject ke HDC te nakaliang ni ngambong balak kulan nta hayin hakayin Henry ki statement ki bangi ay ni ongila banyo kroy yaka fund kabala earmark ng sa kajungi te Henry nakaliang duni ilong committed masuk ong ini trailang namta kuno ban step ya kan ban release no naka liang ka ministry but shen ni ngila dangshen ni ngila ha yang ka shiti siya ka Ministry of MOPR ban recommend no
ban recommend no, ban seal, ban release no ikini ki outstanding schemes ki jongi naka 15 Finance Commission naka Finance Ministry. Te katung ka jiya kren naka phone dang chip tayo ban Joint Secretary jong MPPR te naka liang jong kiru kilayo at baro ikot isla ki pa naka mtali jumlah kam jongki ban share ki recommend no. Te kernan skep ba kaniru ngila ban penbit penbiak nama kumla ong member se ngiru nyempat tip collection kan long ngila long pat penkre ya kata ratio ban koi collection se ngila ban sam pendap no ikini scheme te nakaliang ngiru ngaso ban ong ban pan ka jinga trelang ban nakaliang yetai ban pendap kamloy ya kini ke development scheme habide kamtam ban ka trade department ka trade department ka di gawe ka department ka ba rekam hakni ka council ka jungi but ya ka trade department iyo ya ka board rekam ka di halor ka di ka United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 but kunjuru lawan ra ka rules ka United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribal Rules Hakandai Spa South Kandai. The Hakanika Act, Hakanika Regulation, but Hakanika Rules, La Ivor Yangi ka District Council, Ban Yada Yaka Kayi ka Kaban, Jonki Trash Nong Kijungi, Traini Kijungi, Ki Kamtam Ki Khasi Kijungi, Yakaban Namshakani Hakiban, Jalala de Hakinongway, Kibuan Muhaish Nong Shipor. The Kanika Ayn Kalong Kabadukam, Adu Kata. But kumbalong menta ladang day na kani ka Trading by Non-Tribal Regulation 1954 nga try ke kabanjay ki business ki jungi per di kam khayi jung ki bre jungi ki baret ki bahe kumpakalong menta ndai day na kadaw jung kani ka regulation kabala la ban perking ye babun se ki bahe spa na kimi patila banwan ban kini no ya ka khayi ya ka kam business ka jungi ban kiwe tena kalian jungi ngi bakadan ka regulation but kuman syupentip hakayeng na kalian ka trading by non-tribal regulation 1954 la donu ya ka bor ban don yang enforcement but yang enforcement kuman syupentip ngidang guna plat Mr. Deputy Chairman sa gidan tang kubah yo ko ngon tam guna dia teh yo ko ki enforcement Kiba kentup lalu superintendent, inspector, additional superintendent, inspector, but sub-inspector, but baru constable, ladangi kentup lang kalong tak nyupo tam neduna. De ka nama ka council kan hap berkobar kumba satellite district. De ka jinglai ka jungi kamput bangilai khat puro meladi, hendrai ngisokya ya kakam, Mr. Deputy Chairman sir. Ngisokya ya kakam. Teng-teng ni syong tak ke office, ni sign tak ke file, lada ngingin tip ke baca syamadan, ke baca hafil, kalau ka ba ini teng-teng batship ni karai. Tenda ka bang ngingin lay dala dia kumtu ngi sutu ke baca hafil. Tengah masuban ong ba, let's say kawan kawiru ke isi hadiah tu, masuban ketui ke isi batmai hadiah habur kadai paniyalay kumki authority. Namanda balai tadi ngi suku ka kumno ka ya kam kumno ka jingi kan don but sutenat bah kini ki jinga leti ke jungi ilap phone ke Mr. Deputy Chairman sir ki jaga ki ba le sim don khasi shu la bakong ketika thai khana para thamrai bawa balai balai kali trading license la hapri tiang nomor bala pun pala dikui pak kinongwe te ni so banong ba ni ship ya ka jingkit ni ni so kya ya ka kam namar ta kadam ni dai jaladi kam dai bang ni dai ban penja pura me no ring ni dai da ka jingkit ni ba dai jing so kya ya kam de ban na kana jungi ru min nang khrani na ka portion bo ni na bi ba ka jinglai ka jungi ru kala I'm same high ki officers ka jungi ki staff jungi ba teng ki don ki jaka ki bomlong ban lai ta magiru iti ni happen pa jingtip siya ka district administration ni happen pa jingtip siya SB office ng taman ay ka jingyadai ki enforcement ka jungi hadu kata ka ki don ki jaka Mr. Deputy Chairman sa tenaman kata nakaliang jungi in persyang ban pentai nanti ban streamline habidip ka jing yo lat ki batla ban yo ban khai ka toman ni kat pun ka jinglai jungi la kat tu kat ni teli jaka ki babun pa ki wan ban khai ni klem ki kot islam
ila hak ban kham yiki la hak ban mi production lagi sepo ishamati samajai la ya bat sultanat bandong itu kiba ai buat dumai ngiru kumba sau buat ki ai buat dumai syahaikut bandong ban penbor yang council ban issue no pandor yang trading license nam tajuki kidon kumba ar buat kidiki nong hai exporters importers bat kunjuru ar sau buat kidiki nong bukan ini lawan berpendan hakik sisi bat mentaru idang betha yaka hima ban exercise ke bade bende bat hadu mentang impat license yaki